The second installment of Season 4 of The Chosen, episodes 4 through 6, debuted in 5th place with $3.4 million. The animated adventure Migration rose to 4th place on ticket sales of $3.8 million. Argylle fell to 3rd place, taking in $4.7 million. The superhero origin story Madam Web opened in 2nd place, grossing $15.2 million. We're jamming. The thing that jamming was a thing of the past. Bob Marley One Love, a look at the reggae icon, was jammin' with $27.7 million, easily debuting number 1. Cries of Israeli hostage families rise over yet another city. This time, it's The Hague, the Dutch city synonymous with international justice, where they've come to demand Hamas's leaders be charged with war crimes. After 131 days of their loved ones being held captive, the hostage families have resorted to this, coming in front of the International Criminal Court to demand justice. But they know this isn't the final stop in their pursuit of justice. It's another step in our fight to bring our families back home, and another step in our fight against Hamas. Today, that step begins at Israel's International Airport, where about 100 hostage family members arrive for yet another early morning flight to yet another country. Another day fighting for their loved ones' release. They arrive carrying signs and wearing shirts and hoodies bearing the faces of brothers and uncles, daughters and sisters, all captives in Gaza. Ita is home, it's not enough. Obviously they're not doing enough if Ita is not home after so many days. Negotiations is like a net of lies. Okay, that's our negotiation of time. Everybody are lying or playing part of the negotiations. No one really can know what happened, but it's not the top priority as I see it. In the meantime, the wait is agonizing. We're trying to be optimistic, but the longer the days go, it's getting harder and harder. The Bibas family still holding out hope that Shiri and her 2 red-headed boys are alive, despite Hamas claiming they were killed in an Israeli airstrike. And for Shiri and the boys, we act as if what Hamas said never happened. We believe and we have faith that they are still alive, and we are still demanding them back. For the hostage families, there is power in those demands and in raising their voices together. We have more hope that things will change. We hope to change things for us, for Itai. Do you feel the power, the energy, the vibes. El expresidente Donald Trump fue condenado a pagar casi $355 millones y recibió una prohibición de 3 años a desempeñarse como funcionario o director de cualquier corporación de Nueva York u otra entidad legal en el estado de Nueva York. Fue esta la decisión de un juez de Nueva York este viernes que dictaminó que el expresidente cometió fraude al inflar su riqueza por $1.000 millones, con declaraciones financieras que fueron entregadas a bancos para obtener préstamos más favorables y pagar menos en seguros. Este es un pecado venial, no un pecado mortal. Los acusados no cometieron un asesinato o un incendio intencional, no robaron un banco a punta de pistola. Sin embargo, los acusados son incapaces de admitir el error de sus métodos. En cambio, adoptan una postura de no veo, no escucho, no hablo, de lo que la evidencia demuestra. El expresidente, además, no podrá solicitar préstamos a cualquier institución financiera registrada en el Departamento de Servicios Financieros de Nueva York durante 3 años. Trump respondió inmediatamente. Esto es Rusia, esto es China, este es el mismo juego. Todo sale del Departamento de Justicia, todo sale de Biden. Es una caza de brujas contra su oponente político como nunca antes se había visto en nuestro país. Lo ven en los países del tercer mundo, las repúblicas bananeras, pero no lo ven aquí.
Una sanción como esa daña potencialmente al imperio inmobiliario que ayudó a Trump a forjar su imagen de empresario multimillonario y exitoso, que lo llevó a la fama e incluso a la Casa Blanca. Este es un caso de Nueva York. Entonces, esta orden solo se aplica a Nueva York. Trump y los miembros de su familia todavía pueden hacer negocios en Florida, otros estados e incluso otros países. Y también es solo un hallazgo civil. Eso significa que nadie irá a la cárcel. Sus hijos Donald Trump Jr. y Eric tendrán que pagar $4 millones cada uno y se le prohibió, como al padre, desempeñarse como funcionarios o directores de cualquier corporación de Nueva York durante 2 años. Trump apelará la sanción financiera que podría ascender a $400 millones o más una vez que se agreguen los intereses, pero tendrá que reunir el dinero o obtener una fianza dentro de los 30 días. El fallo no lo dejará en quiebra porque la mayor parte de su riqueza está basada en propiedades inmobiliarias. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América para Telearuba.